Geagte Garcie-leerders en ouers. In vandag se video wil ons graag die aandag vestig op die kunstevakke wat tans en vorentoe by Hoërskool Garsfontein geneem kan word. Dramatiese kunste, visuele kunste en ontwerp word tans aangebied. Ons is wel besig met beplanning om vakmusiek en dans as vak ook by Hoërskool Garsfontein in te faseer. Daarom sal ons u deelname aan die opname hoog op prys stel om hierdie behoefte te bepaal. Ons wil u ook aanmoedig om intussen by die onderskeie dans- en musiekaktiwiteite betrokke te raak. Hier volg kort insetsels oor drama, visuele kuns en ontwerp onderskeidelik. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Is jy lief vir teken? Wil jy speel met verf, ink, klei en nog alles waaraan jy kan dink en nog nie aan kan dink nie? Oorweeg jy dit om 'n loopbaan in die kunste te volg? Weet jou ouers, visuele kuns is die beginpunt van loopbane in die filmbedryf, fotografie, argitektuur, multimedia. Met ander woorde, alles wat hulle doen as hulle terugkom van die werk. Weet hulle hierdie industrie is van die uitdagendste, maar ook mees vervullende beroepe wat daar is. Neem visuele kuns as jy punte op jou rapport wil kry vir dinge wat jy self uitgedink het. Kom leer die geheime agter beroemde kunswerke. Leer waag, ontwikkel jou eie stem. Neem visuele kuns. I saw it coming from miles away. I better speak up if I got something to say, 'cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that I